egusui me gidi se wa wo hwe me e ofie ohoye sa pepepe na ye wa ha eso ye hoye frɛ wo bi o no bi mfrɛ obi se international original ono wanka se ni waba na asese experiences in life mama ne hunu nti Nayas mani ada ho bebre no kre me gidi se wa wo hwe me sa na nso oni ada ho bebre experiences in life efutu in cranche wom oh medofo adesua de bebre o na ni je nso kakra bi ewo enase kese enkoma aboafo a won asomasen EMS event center ai emis ye me pacho event center we ohun bomodin a fa weni kire ho koje wate program ahuro bi a wuye bia no EMS sebra osime na yas minti obema o discount into fa weni chim e wo hachu opposite Eco Bank Jeffas mixture ebetu yare dom ni nyina se e dia mawo hepatitis B malaria typhoid menstrual pain ananso mpo se yare ahoro a eka ho nyina ebetu na se e dia mawo fa wani chem e wo herbal medicine shop bia na pharmacy shop bia kojo de pepa cha obema waye mre e wo mpem in fact enkane nanka otimi bo adwuma ni ye utimi woso ho ye utimi kobe ye 4-5 rounds but nay onse ni pankasa na ade ade sana ye nyini de ahoden no e bafom titiru ye emema no timi pa cho obema waye mre wo mpem wankasa wudi adanse entwen na oba ni munimu na e bia wo bia no for wani trim e wo pharmacy shop bi e ben kwaje bi Jeffas P capsules wose papa eye no kre anom de oh anom de e go many mo e koyo chiakese nkoma me papa Dr. Kwekwotin pepa cho angel beverages pepa cho flavors no ahoro ni nyina e wo ho bebia wo bia no tutu amerikai dudu bia wo pay to bia no e de be bro pepa cho fa number ni sisia na free bitirihwi e hyemi bitirihwi a e hyemi cute cats cutie onna aye mitirihwi kama se e di amame fa weni tremu e wo abeka junction ne so ho a me pa cho abeka junction bus stop no salon bi wo ho enye no na meka mimpekis udu bus stop wa ko weni kitu e bi opposite Fidelity Bank anase near Eco Bank me pa cho anasa the bus stop na biso obi ase cute cat obi a ebecho me pa cho menim makeup kama Mr. if we just love beauty parlor Miriana me say just love beauty parlor obi baby say him fa and wo me pa cho just love our do Papa's Pizza and Chen wa opposite FBN Bank wa and just love beauty parlor e wo Pepacho Diamond Cosmetics so say bedofui bomodia opese oscan no eyefe but ye natural a glow natural Pepacho friend no fa the number no Diamond Cosmetics me boss lady obema onku amache say already na toso we tuntuma benya de kokko brown skin chocolate obenya odie sanso na me pacho matari e hyemi efri na woman's fashion na woman's fashion say oh madina bibia obia no me pacho brana onjudwaw kama na me pacho program ahora okobia oduhu an wanya nimunyam kama ewo ho sanso na the boy fashion papa bibia obia one me mama mi kira mo pa the boy fashion jewelry o say eba na gudie enka papa me sesa wudu the boy ho na to baako me pacho se ukomu die se wonsa die se wonan die ube use 30 years na go so use na anim wo ho kire wa wo tamba ako akon mane a ye go dase
misro be solve wo haw ni nyina e de ama wo etifu ani kyeremu akra mo kola shopping mall anasa akra udu akola ketekete kra anasa kaya phone bi so obi asa wo the boy fashion jewelry baby a wo bi an me pacho ibili do na wakwa kwache odie kakra bi ekita obi a fa the boy fashion jewelry ho na kokotu odie therefore ebusafo yensemre wo ho o ma yentwa ye ho sima na yemra sisia frobi o obi frobi na ene ye besua de afutu sem enkranhye enije so de ketewa bi me ba sisia. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina papa tenten so. Just say Jifax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti ameji Jifax mixture tumpreko peni se. Edro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala a onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwe saa egedie nkrato yi mu agye atum se eye Jifax mixture pa. Atadre eneya sidenne therefore sebanu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu e wogana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ebusia for papa go furniture wo ho enkonwa papa fie a medofo enkonwa wa obi dia dance yese enkonwa em more than 2 years so nanso se ne tie no sa ne tie ehote ahodin wom efe enimonyam wom fa wani chim e wo kesema junction so ho a bese mintie gu so ye promotion e pacho udu ho no mo a wo de wo so teacher kakrankra uria mo abefa why pacho na ye wankasa dia ti baby a obi an for any chim sesia and I mean same
me saka me papa Apostle Thomas Osei Mafo some suffer spiritual father Yankopon hira no se ode mpaebɔ na kwankyerɛ ataye chia abisi sabre enye ono a nka ye num bi no nka ye we nka sɛ ke nso obi a o ya we o ye meka no o ya we obi anso a wotu anamo akɔpapa ho bia edi adanse pa e de fa no ho ene yensa ka no e wo fie ase na yensa asan aka me ankasa ma ho ofedua counselor perfect ne ma me afrim ye mabusua ne nyina yakɔ won shedding wo fie ase ne ho ofe ye counselor we se na ne ho ofe no me ho no bi am say counselor bi ni counselor ne ho akono sei se nka me ye be ma pa na nka da chin kon ware ya counselor perfect ni kuno Mr Perfect baby a obi ano e chia e ma o yakɔ oni abusua ne nyina na amazing boy TikTok influencer amazing boy. He's a superstar. And they know about share na brabo experiences in come ho. Ebusia for mpapa no mpani for pamcho mamu nyina akwaba. Daddy. Hey daddy ya. Hey papa the post ni bi aka ho daddy. Daddy mpacho asori moko. Oh nyame adom. Mpacho so for mame asori mma so for nketo a obi a ho ye. Oh nyame adom ye ho ye. Na meda wase so. Hey papa, mame efrim. Ebusia for mama yemma me papa condolent. Ai yemma ne yakọ. De bia papa ba ochia mame ne mame. We free mu. Nyame mfa ne kra ensie baby ye. Papa yemma wo yakọ. Woni abusua ne nyina. Na na mejo so. Papa mpacho mame di say. Mame onya 87. Wow. Onya 87. Wow. Na ono o film no ka kire se o film a ya menye black sa. Nti de o kan e bia ye di so ama no. So. Wow. Ansa no mekasa mame nchia wa wo mame. Okay. Ana me nso me dofo. Mame Florence Obini. Mama. Obatampa. Sweet mommy Florence Obini. Any Mama Doris. Okay. Denti amechia no ne se amanfo abonyum ba mame na nyum we na o de to form no. Eye hit. Eye heavy. Eye hit. Same dakra na enyum no bo makomem. Wow. Baby a ye me dekese na me danyame asema ne kra eye baby a oto se me bie twro konkron asempa ne mu. Na me hwehwe mu a na me kohunu se sa word na wotimi twro di share enyum no no. Ma me bom paye ma no. Nyame nshra daddy. Na baby obi a mechia no. Amen, sweet papa. Mechia me brothers a omo hwe akire we yekuro mu nsuso e dia mayen se nyame ma o ma hoden ne enkwa. Menim se meyi eyi a yebeye maame no ebeye krabehwe. Mon pai bo ne mo adawroma. Me maame internet TV so da. Meshia na ya bon komo ba ne amene na tana han me se me ye nhire. Amen daddy. Pacho se na sorry boko bia ho ye so. Oh yeah program o. Okay. On say na offer me ana unyame. Na ye fasting and prayers. Ye wie ne. Okay. Na ye super. Ye super. Nyame adom ne mo. Papa se obi ba kra je se oba na wan manta mo nya ba bi ntina ho. Chese. Ntina ya me mfa me number ne ntudwa. On say o kan me mfa ntudwa. Because say yesi ofiti prekoposi ya moja ba. Okay. Ya betu nipa ne bi wo system no mo ye nyame adwuma o ma ya ade e na ye nso ye be soso. Okay. Mada horoma asore ne dia ya asore nyame ensawom e na ensenkyere ne anwanwade nyame ye ne de me kra ya na ye me mama. Papa pacho na mane de ye so kotodwem ye nsada ye nsayem ye pacho yenim said ye eda so ne ye wasofo nketo anamba ye okosoro ba for ma papa ye de beguso. Because abrochire phone de ma ya memfa number ne ntudwa ne say time difference no
Okay. So Okay. Okay. Patrol nyamisha so what you see. Amazing. Counselor, me sambals what ya kokese pa. Ho fe too much. Ho fe nim ho na tete me. Tete me ho me. Amazing. Amazing boy. Every him fa. What happened to your hand? A day and a baye. Ma. Unsano edi dem sa. Ye de wo anase ba ne sen. Amazing boy. Ufri him. Edi amazing boy no. Unyawe na udi ankasa shada ke. Edise. Medin Pai Mohammed. Okay. Mohammed edi am ma me papa ma wo for the to me. Bi wa no kakrama no. Na Muhammad wo Muhammad Muslim. Me me Muslim. Okay. Esa in ordinary. Ye free Sisala West. Oh, okay. Na ma me papa mo abrabomu adane nti omba Kumase. Okay. Nti hase ne be wo ye. Okay. Nti na ye wan nsan me mofrase okay. ye wo me foforo no ti ma me mo omoso mo hibidie sisala fo adwuma pa ye no okay. ti aya na omo de mako bidie so aha ti ada omo de me ko bidie so omo jam ye si wo ye di agro me sister fo obi anifi saata mo ntimi fanja obia ti mi di agodo omo be hu ne se soda sa nsu atagusu no me wia me tomu ti mensano wure mu wait me kotodwe no na ehye me kotodwe e fama fruma ho ba anka fruma na nkasa na e ka mensano ti omde ko okonfa nochi se omokoye na oma apensa tia no na omde ko ho no senior doctor no esi kire se omonye no omanye ne sa ana ekoba asi ti asema okay na wedi mfie se ebrebe asem akwada owia nti yamfa se be 6 months more uso iti no de titi mo a udi enyini no amazing boy o ma me ne papa ewe hinsisi a ye kase papa de onti asisi a ofiri mu 2020 na ma me de owo owo hinfa me no sisi e wo Kumase kase na ma ewo o ma me aware biem dabi waye oye ma me penyi oye ma me penyi mu ye nuanom dodo sei sisi ye 7 ni ye 9 sisi aka 7 na mu ye 9 na mienu afiri ya aka 7 na aka 7 abra na papa ti asene na mienu no free mu omo kra de me kase ba ko free me ne enwo me ana my sister so me kwada brem na ofree mu nte say mo aka 7 o to so say me to so num una to so num uko school ma ko school da emra akwanhia ne ba ye no ma me eja pade mpapa no yeso me adwuma okay nti u check 90s mo so me nansen kura 500 kura market you ndu nti saa time no kura di skani o kura ase wo ye no na o mo ye ne se obekọ adwuma bosom beso ba me ma me sa ba ko free nyoma nti akitwa no kura enduru baby a nti saa sikani na no na ma me chi bidie ni sikani na no mo spend in the hospital okonfa no chewo ti ema sika bia na ma me wo no saba form be ye ohia ni bubro wow ti school de me si wo ti wan ko school de muda but utimi tro mitimi kan utimi bibia o kabro fa metias mitimi kabrofo wow obi na tro medin wow egu krata so say amazing boy din bi ani obo medin Mohammed ana mse menim din kro ana so odi Mohammed no enie efiri saada no besin de obe tro bia mehu wow TikTok apart from TikTok no a day beam na we here because yen nyina nim say we TikTok influencer wo make say numbers pa wo followers pa apart from TikTok no a day beam na we here make say emra na me kosra de no me kosra de na me de akọ cafe na makobo game focusra de sese na wo sresra na me sra de me ko Central Market Kumasi Ketia na ye de rubber shame sase na me de namu obu ha o de toes me ko ni de keka ho no nti
me free one ya come salachi ya hon mo benya 1 cd that time no and okra ubenya ska be 4 cds in there that time jeji sika no nti me sra de na me ko cafe me suasua yi na be hu computer mu ti one day me nam ana me na me sra de o man kapa ti mpanyifo no te se minim computer mu na mo say ya te so ni computer mu na mo say ai nyambo ichina bra adwuma wow ade chin ya na mba na o ma fa me ti na eno ye den adwuma Kumasi abato aslaughter house baby a ye kun nantwi mponchin ni ti honom no ye wo baby a ye toto mponchin no de wa ponche ba anase nantwi ba ebi mu pe nantwi a ya ho no ebi mpa ponchin ni odwan ti omde meto baby a ye fan se waba na ubeku aboa na ma bo odin Nayas okay it me type me bo odin na wakwaji receipt amazing sabe kafra facheme yenyina yenim se undi dem ensohwe na aba nsohwe atoyi na yedo koto ho se type no na oye den na odo wonsasi computer so na o type meka se nyame nyame ye mistake bi a me aya mitimi dwene ho na me ntiase sama manigye mitimi ka ade a wo se me ye manigye wa asase we so no minim de nyame asimi kwan wo ho etu re adwuma mu ho no na meka se o start adwuma no omo ansere woda omo anye obibi ama wabemu ambu ana wannu ho da mafasa ya wo da ye panyi bi bigini no na de meka se nani hyeda nje me ho sa nti ebu ha otimi ka se de wo bo computer no so e be sei mbia computer no se kora e be ka se ye wa even enya wo na bo se meka kire no obeye duru bebi che se meti ni suo ka kire se ya adwuma na mapon minya biem ti me koi na mpemfo se since enya ono na fam adwuma de minja no ba kire no obepe ma samsin obia iti udi how many years ewo adwuma nim adwuma no meka say 10 years 2016 sand bc ti but wow ye fa me foforo no akitwa no na ewo fom kura o so ma ye say instead of so de ba ko sra de no o de ye be ma kakra na wo ye wi no nti still na me sa ko sra de ba akire na mhu se ma minja adesere no se mewu kura no mawu because adesere ye ade bi a ye ka se adwuma bi enu achen kro no ba adesere fere adwuma bi enu ewo wiesmesen no utimi se ade a meye makoma mpe na raba shawonsa na wonam dwom me rate me ho san but na mini option bia na that time no raba shawonsa wonfa wonsa se ya ene ko raba shawonsa enkofo be ye den no mu gidi se bibisa ayewa enam so anase gina so na ma wo de stress radian because you are a very handsome guy as a counselor say raba shawonsa na bibi chichirunsa ho a ebi kura be pai okro akronfo say whatever ebi be kafo a chiro be huniema bebre that time na ya obe na ofem wo side raba no aya me ye ne such a way say me nsane be pie kakra nti aya me ma ne beduru mfimfin say me the real na ma pagya me nsanse na be obi hu opemu say yes what did them amazing ebra unyiya na kafra abasa no na wo ye den na udware wo ye den na usiniema wankasa wo niema na wo ye den ena onua aduane because enya da na ebi abetena wo ma me nchen edru ba bi na ye nyina ye gidi sa wo pese wo so te wo ho ekobo wo bra timi so nto abonten aduane ni da bia da kubi no benu aduane e wo kopota na gas so e basa kwai be na wo fa so because ebi emu a wo be wo horo ho ansa na wanoa bibi ese wo twitwa anwa mo kra je ne wo be twitwa ansa sani ema no wo ye den ena na wo ye meka se tama misano
I said bibia me for so say say me yama me ho. Okay. On say make us disable phone na. Okay. Say me be fast hard we no man ka say fama me no fama me a. Mani beje ba enya me de. Okay. Aha. Nti from me kwada brim no ana me sua adidie. Se me aka say me didi. Ba na sa time no me so atrimu a me de me nsam yenu sei. Ti me de me nsam yenu suma no matani atrende abama no. Ana me hu say so obi gina no ohwe me a. Ne rebe ho too much. Nti ma me sua kwa me fa so de me nsa ba ko adidi. Eho na me be sua but o ti eduan na ya na emu ye odu. It's the atrene she onsa na himfa. Yo on say nyame tokro beda yi ensa ni ma mitimi de eso ade minim say nti se me pese me so atade ni ma. Okay. Nti ho na me de so atre ni. Okay. Nti ho na de sasapo mu. Nti sapo so me de to me ho. Se na be ya me eye ayi kitwa bi a. Okay. Mbia beto for man na say nti me mai make sure say be da me ho sa kotense. Me de be dware. Enioma sie de aya ma me boa me but obi eni wo dia meetmasi. Me de hye me 90 na me nsam yenu aso na me posa ne sa. O ho a eden adwen na eba utim abra onyini no. Ohu se obenya anamfo. Babusua wo ho. Obia kita nsa na eba se bekafra sa turu nchembu ya to no de adwene na ya eba utim. Na de adwene so na ye ba o maame oba tan de adwene na sometimes eba ni tire. Ashase no na even omo aye ne omo community mu no na omo ka che maame se ma Mohammed onyini obekun nti dwana onyini no hu ne nsa na obekun but me benyi na hu se nya maame fault ana ye nkwada brem no huro eno so ye den se ye be ono obefro ade ye be ma wakoma obeti ya se kwata ye be fro kwata no kwa de hame o ba ukosira ade ba mu fro abegi chese bega makoma timi sai wo mi wiasin bitimi suwa be kwahye dem a nti me namfo no aya me ne omudi agora omuni me pa agoro pa because enne be mu mani age ba me kwahye dem na ka me nko a na akoma na sai akoma me rate me hoa but uni ayibi obeye nti achi na me hu se adidi atam omudi mi na no saman yi ma adwen free so a ebe kumi sumsum edidi atam aye du nyina wenyi wa adwen free so a ebe ku usunsum. What's na say ma adwene bi aba otiri mu da se fedro nanum newu anase ye wo bone na nka free wi aseda atomeda enokra so many times TikTok okay ana me pesa me kosa asam no so because me ya pa be yi nanama minin program no ana lady bi or TikTok or say or ye nanama Mac Brown fan okay nti wo hu asem esi ye okay nti ono ne ba na attack na he o de ba ye odi matem na me so me nenhu TikTok say sa anyoma no ho me nenko di do ni edidi matem ba na umi kro odi matem na me didi agro ba ye wo mood a wo mu na ye di watem a ya fa say the whole day won didi ni edi watem uti yaw no ti asem o ka kire me no na me firi bebi na ba mitimi hwe ka sei me say ma me nko hia ka no na mbom nkume Jesus ana me say da bi ha sei no obi abe me nko wunto bebi a obi amben me duru nre me say nti amana bi anda sa de no kwa na wo metiri me hu de menye me duru fie na me say ma me wo me ho sekan Jesus ti sister bi oba pa Faiza o Germany okay ohun lady na di that time no sit da bi to ba besia na di watem sa Oba besia chese o mama kuma mi hu bi de fi se wo mi ana o ma obi be hwehwe mi tin o mo ba mi nchen o mo ni mi di nkomo yesresre no na sane o mani na efiri mi mo wow amazing bibia be ye fine inshallah
achia emuyu enseye won kwa wade nyina sabre obi wo bibia anso de wo fam no edi lady ne ba sa no obepa wo che unu no ho unya no ho bi e no obepa wo che wa na da bi ono achire me behwe no videos no hu se ono ni videos o ye no opese kwan obefa so ama wiase mu na ate ne kan no oba na se o how kakra to wa no aba be twetwe wa be di watem odi obi atem o TikTok na ko viral ne de no ba sisi ano ne din aba fo wa yera akora obi an kan ne bi amazing aye den na obeye TikTok influencer TikTok no me na me pe editing yen edit bibi picture wo phone so ne video na wo mitimi se me nyini a me da ne director me twetwa movies ni ade ti ma Facebook me be sha ase na me sata mo post pictures ne wo Facebook ene ma wo be gidin post nipa 2 be 3 months kura nipa 2 3 ni Angel TV enya new director nti ewo mu na me se ma me fa minye video nti minye video na me sha se ka o man ni mu asem okay we ye ni se beboa nti me sha se esa na mpanyifo afi ni mo hu se minya 200 views na e ko 500 wow ti last time na duru 1k me se sisi ade me ko manim Facebook pa na matimanya 1k 2017 mu oba no ti mididi mu afi na mpanyifo no obu ho hye ho se yero ho na ye videos na wo ye no papafo no ono ma me kwada bede no mu chema ade me kosra ade a omukura ya na me fere se omuhu me ombeka se obi a na wo sra ade pa na nde wo ye bibise ti aya na me hu wo me mu se papafo mbebu mabamu me so me gidi se me wo ni so ade hunu bi da achi bi pese wiase mu na ate me nka ti me tokoso ye na mbe hu TikTok satam kura TikTok na me mpe because of na content for na mu use manta ade no and I'm say we give for app me nko ho ti a che na be hu say comedy na bi mo de and na she me nkra na lewin video bi sound no ti me hu say hon mo mu pe comedy pa me so minim star yen create ade bi mo bi nsere minim ye ana me buy sa time kra na me ntimi yi me nsa wo camera mo because obi hu be ka say na wan so ni ade tim mo wasa na say ma me post me ho do bi be kan bi amasa ma bere no na boom a trendy just me obi a me nya followers fast wow na me na ye how many years ni a wo TikTok ho no make say 5 years ni 5 years in 2021 enti ura TikTok no e dey benefits na wenya emfa so dey be na wenya TikTok no so TikTok aboa me papa wo mabrabo ni san ho de aboa me pa ne se on se na make say na edidi atembuli ne de keka wo me kwada brem no ne areho me mu ti mbenya TikTok no mbenya followers no afi no mo se amanfo pema asem ana sa yaw ni na prekope mo se firmi mu afi maniji mitimi me pese mi na me ko age me ho se wiase mu na beti ase so se mesumi nipa nti obi enja me na minim de meye mempe amazing boy wo yesade wo ya bo se my basa minim de meye me di entertain me ho nti sane obehu video ni bia no enye video bia na obepe nti wo hu video bi na wampa eno nche se sa na de bia meye de ope no wa like na o comment na che se woni age nti ankoba ma wo na men stop me sa de ne ha me nti TikTok no ayi hawa free me so e matendia wo kokwa wani ha manije areho na wo so nyina free so yenuanom kadamafo omo golf country no arafo no mo send me 200 CD 100 CDs eni ayi nti eno a na e dey support nti omo Germany ne de keka on afi ni mabon so abrochefo nyina nyame wate ne Ghana fo nyina na mo ye tantan bi o wow na woni ani da so mi say me de emfa wow enti woni say this your situation no affect you pa ana say na wo hu no meka say ade a mitimi ka say sisia no senka nyame anya mi senka be ha me pa aboa me pa wo me wiase wow
de di kan me obi a onom nsane obi a onom nyoma me enye me na mejeje no okay owo oni ni nyankopon okay but amama nkosa brani okay because me now for more na omunyine no sesi ya bebere abedane basa because of sanyoma no amfama nkomu chese ade bi me hu se obi hwe me se me kuransa ene me nsamienu na nipa no na akoma ba nyame ayosi na o se yesi ti ayi mafiri sa line ni mo ana asa mamidin amami animonyam wow and then me na ma me simitra se kro bi be frɛ me be amazing if me de me sa hyehyɛ mbotom kra no hu a me na mo still amafu hu se me na me kɔ no wow ti me ka se me nsa na boa me wow it's a dear amazing boy no why na de ma wan kasa seconds na yen conference amazing boy me na me de to me ho because na me ankasa me ho ye me ho won wa ene ma na wo nyoma me ye no me na de ntina me timi ye sa nyoma wi na ma me frɛ me ho wonder boy and am say that be wonder boy ni de nipa bebere from wonder boy nti amazing and me to me ho amazing boy. You are so special, you are so amazing, and you are so unique. That's Nyamido good counselor perfect pacho wadaro ma bremo na me nsan kono ho na me ansana ma ba me papa Thomas ho wadama asamo kai no akoka masembi asamo ade bia me eya metanka wo me TikTok videos a embi mo won say ni okan TikTok aboa ne pa yes aboa no na so TikTok wa so nanka ankokoko ne ho ye won kofo bi wo ho sorry to use this word o ma dwen ye adwuma omugu app ne so edidi atem eniama hunu ena omoye se wuko biega na TikTok a omo kanyansa sem no a chesa nkonkofo di omo echi bua no ebe wa ekitwa bi omo kansem hunu obitumi so eyi camera si no so no we deep enimu atamu asi asem enya no kre eno no project ensem onte da no we twa to nkofo so san nkofo na atamu dia dem jiri sam aba ye de bebo modie munya hu njina ba wo yesa so enye okay mimi ko hu san nkofo be hu se nipa ko enya mfie teteye anase nipa ko na adwen ya wabodam okay eti hu ni se dodo na enuro no mo no ma na se ye ni da hu eni da hu se sisi bebre na enu mundro obi ho nu mundro onu a neni da hu o ma bobo da mo wabodam sorry to say a lot of stress ni ade na anodin bebre na yes yes but obi ho a ne mental uko hu obi on se we mental case no da ho no echese ye fa no e de kwa psychiatric hospital na start manundro wow inti sa ukoto sa page no so amesra wenjina minute cross ye na ye jai say ye hwe sankofo na they will not do that because aden echese wo ko hu obi video wonnim nipa kro no wonnim asem ni mu na wa start didi attempt say you pay followers wow followers inti ubema wonu aka na no aduro ne ehunhun ye na watwa to nkofo so nipa nkese wo Ghana nka wo wabusua mu a anka wo pe o ma me Florence Obini mama baby obi e san kire wo obi hwesem hunu ana nansen no mudino e ma nansen me de ya okra ekoso live video na nka me ye bi ache but me hwese ne me ben me ma me Florence Obini na ma me nani munyam ekita no adom ewo ni mu tumi ni wosra papa huni first day kura papa kan se de bu maami we adum ekita no na omutimi ye maami ni AI na obitimi di na enu ya ye frɛ obi etimi maami Florence Obi ni mu nche na me frɛ one lady baako odi atama me bi so me so na wo na ya ase no wo braha jantra brabo no chese odi me maami atem se di na me frɛ girl no na me bisa ne se maami woni me onimu wa homeda ohun da etisa me frɛ e wo court a obetimi aka wasema na ma Florence Obi nim e frɛ court a ana police for frɛ wa tina chese bebre na ase na wo kan enida ho waji animu se obegu anim ase obi destroy your life eso ebia na adwuma no a wo ye na nne ma waduane di enne support we busua na edru ba bia nsuo taya ponkyereni a woje wo nyine nim se ma Florence Obi nim enye obi a okasa nanso won se edru ba bi no obi na no kasa e pacho won se adeni se wankasa kra na erade be kone ko ama no nti ebo a wote wo wonnim wa bra bonko yie wo ma eniame nko yie eyensem hunu na wote TikTok e ka no enye obi a na ye ka na asem enye obi obo wa wonnim nyame edi dechi nti se ye so TikTok ni si yen so afaka asempa dem ka say if you can't motivate somebody if you have nothing good to say shut up
kwanu tu but me woni sa atemdie no so ne nsɛmba saa bebre na ɛkɔ no ɛno nso na entertain abrochefo ni bebre because so be so live na atemdie ni ade ɛkɔ so no ɛno na enkofo be gina so mo it me woni say no so na entertain abroche for stress ni ade it won say if we are going through stress na boning bom and be entertain wa ask yourself so you have a case because your nice account wo me nka say wo kwa your nice account or mo ye abokuma mo ye mo ye wutumi hwe sere anko they are creating humor they are creating fun na so obi otumi didi obi atem wonim ni pakro no counselor wutumi sa atem die how pa e beba wo so papa pacho brem kakra na me san ko amazing so na wutumi say counselor spark we hiti e wo TikTok atem didie no that in pacho amazing boy kasa mitie abrantie ya sewo no me amewira ho timi nim de meka bio ene ma bi se ne ya na me ma comment mi ma hwe brother 2 times okay one day bi no oye life na wodi chuzafi okay ana wodi a train e di ntimi gina na life no so kakra but I think say no oye o ka president ma ho asem ama time omo beto abane mu no yempe nimfo na nkasa na ya na omomwa okay boy wa ye campaign ama president ma pa but ebia wonte yes okay kami bebi sano kwa na papa ade atoso no okay yeah aduane na no wodi no na nam na aduane no so but me sure say na yayam nam na fra enkwan no okay ntina me pese me hunu enam kora wo enkwan no ti obi a tworo comment anu a tworo se na ne nam wo he ba ono de dia na wodi but asem na wo kan so abawom ti nam pese me ntie no nkosi ase ti me betena hai no aduade na no wodi na na wo ma adwene mu se anya bo we na no wodi dia no o kan asem we one thing they say small mistake a obeye e physical sin a spiritual trap kese wow papa I want to repeat mami biem oni power brabo no krata bi a wo tworo na saa book na a wo tworo no small mistake a obeye ne no spiritual trap kese a eda ho ma wow papa ne sen huntia ana me kasa na asem na woka no ebetumi ato ebetumi nso ato me daddy 100% but e bia nketo me a ka de o ye no me ntumi nye so ti ase daddy one thing ne say na wofo ye mistake se akwala afi na owia ba bia mo ye adwuma eja wo ho mo adwen amaso eja no nsoso no ensua to aguso ana ase no de eja wom aya spiritual trap no wow aya mistake ne nipa na ye but aya trap am obi wow wisdom no kwasem ne se so kan bible se no obi free Jerusalem no okọ Jericho okoto akwam kafom obi abetumi akoto fidie okay dia betumi aka kire me brother say achi abatemu ye se utie nipa bebre a wo beka kire obi nso ne nan mienu no nyina ni ho ne nsanso ni ho and so I enjoy dia hia ne se obehye ne ho den inhira nka nyame se mitie ne kasa ne mu anyame woni mu mo kasa na okan so kana mitie a me hu ne se nyame woni mu no oso ye nyina ye nipai abesunu obia ne nigidie obia ne som ba nyame ba kono a me dia me ka kire wo ne se ena ya betena ha no enipa beboa amen fasha wadwene no misa na ya betena ha nyame obefa nipa so amen obeboa ensu bebre ma won paibo enyina nyame anim
one ade a ye me nwanwa no se won call school da but wonim computer wow em na ye enwanwa no on call school though but wonim computer that is nyame ne hu ana ne din amazing no is so super entino me nkasa bebre ba de ba ka kire won se nyame wo de odo beye nyame o de odo beye ma hwe no 2 times wow ma hwe no 2 times ba no kasam no se ma follow no ma hwe no 2 times but ma follow no one thing na meka no se spiritually sunsum se wo didi na wo twa ba social media wawu oh okay and area yanim papa wow wisdom on say ache but that's who me move because I'm a spiritual man tida na me your life no bi ka kire me say yendidi o social media me ko didi o wow omo ton fufuo bi awo Abeka Junction okay na police ho ne opposite ya na omo ton fufuo na me kotobi okay me koto fufuo ne bi me ne me sofo baako yeduru ho na masore ba baako hunu mi se oton kaase ho na ohun mi se ma begina fufuo no ho enti odi America betua maduane ne ka me ade baako a me mpekra no enti ohun mi se ma fa awe wa se me to aduane na na oba ho ana me twen me ho kogina nche na me chia ne nsem na ye di nkomo ti ye di nkomo ni nyina na me monitor ho ma wo ho ne se enipa dodo ahe na wa ani wa ha wo ho wow bacho utie me good hwe ewia se pa di ehu ni se udidi obedwem obebetumi ahwa take steps dodo a wo betu efri ayu wanu mu di awura wa no wow ese wiase no papa peso kire se bibi e wo wiase pa oh mama befo se bibi eni ho enipa no bebre wo ho a o ma adwene ni se bibi ni wa ye wono anasem ogidi se bibi wo ho ye wase me wiase amaba me ne obi ani case ana me kana obeti afa wonti a me come baabi okay so what you say ba enipa na wo to aduane no aji wo bi chance to aduane de mu ya no se obi gina ho se ya de nsa agu no ho no ono so twen se beduru no so but aduane no o monitor de ade atum me nso me ho Jesus o monitor ade ade ato aduane na enipa na eto no onim no ba bia obi a beto na aduane se onim no odi na chi dia I don't know but o monitor ya ade a me hu yen se o de pin mi ensa ato aduane no Jesus Christ wow so who said that o de yafunyare eto ne yam se aduane na obedi awie no ne yam bewo no that impacho so mama wadaroma ebusia mpacho fa telephone number na go screen anim no na friend na fa wadwenkyere fabre enche ebre nanti that impacho pacho what you say one yatina hana ye kasa na we dey fache me boy ne kasa 2 3 4 times me hu say promise and fail on anim pa wow otena se na o kasa amazing ye no kure wo hu eto da okay na enye no ho asem na me be kanti na maka kire o say yehia wa ha kasa na ye ka no boy nipa beboa no amen daddy hana me this you amen daddy nyame show amazing papa say nipa beboa wo nshira na me das amen amazing papa mpacho ni die kwan so amesa ba ho nyame show pa amazing ye hu sana o ye oboa okasama meka se NDC anasa o campaign ma NDC bebrebe na papa kra kan no wadaroma eno no benefit ben na wenya ewo mu na yeah me na the way na manfo edidi atem na bi na obuwa no mu di president mama personally me penasem mpacho so mama wadaroma mepacho wadaroma number na eda o screen nanimo no mepacho de me shatare kokko ejina ho no eno na fa na frɛ yen aye ne wontwe nkomo emfa 47 ne WhatsApp number nko a wadaroma
That's Pacho Yanko. Did I tell me the question? I'm saying, oh, na papa, why am I for there? A month for dinner, Temsa. Oh, wow. I say, meeting me not politics in Yamin like tea, and I'll say, me the mayor campaign, my mayor video, amano. Tea, and no crying in your campaign video. Me boy, so brain away, a Danny best. And I made to Namidini picture ball. Wow. A blow fast, 1.something million. Wow. Ti a chain who's a man for we can did the time them GB. I didn't me. I didn't know campaign ama NDC make us say oh yeah campaign ama me papa President Mahama. Nti me talk omudi matam no na who say omo ntiase me yere me ho because we did that time na stop me. On say na omo ka che say oye kwatani untimi nto aba untimi nyese o meka me se oh ye proxy voting wo ho ni fra for to aba kwan ben so enyo obi na so ne sadi team so ana obi nti me pese me to aba metima akọ ni ato ama me be yi ye kan ka ho. Wow, amazing. Pacho so mame Wadaroma. Hello. Hi. Pacho program na mo ye Angel TV no 7 o'clock there no. Me Pacho ai. Pacho so for ne say ohun say obi the team yansa atu nkwan no me. Okay. Obi agian no spiritual na o ka na say physical. You. I mean shira papa e bisa say spiritual na say physical. Say spiritual papa. Pacho question no. Physical they will be told you na untimi mfa pi. Papa say physical dey so obi to aduane a untimi mfa bibi enkonkoto enipa na aduane ka be ko prison into spiritual and all can amazing papa pacho me da say amazing to asoma me ye bre na so ewi ho na be man benya president mama ho do me yere me ho ana me ye man aka president mama de wo humi ankasa meka say wow when one physical da wako shia no physical aka no nko ba mpemfo ni do mu na humi. Oh wow. Me say na me nya ndisi o ba o ye na amafo de ama ndisi ana me jitu ana me so me jitu ana so me jiji watem se santi pa de ende me so me ye ndisi ni. Wow. Wadaroma me sa pa so me ba be bisa o say benefit ben na sa video na wo ye atem didie any attacks no benefit ben wenya wo e ma refisa question we so ma me ba yeah hello. Hi, me pacho udini baby a free. Ye brandinti. Me pacho me free kaswa. Okay. Me pacho na so for na kanu. Na gia na ka say physical na say spiritual no. Adia e wo ho ankrofo ye spiritual e wo ho pa. Okay. Obi di me ba. Wow. Ketwa odi yale ne fe duane mama me ba mo ti ya. Me bana yare ya samankwa asori anka menko hu se ye nipa ne no de yare na ma me ba no na me ni me kunu nte and then nya me ni me kunte mko anya fine because they be a hospital only water na kola no ko off ma me ne no ko hospital they be a hospital mejuma me ye nyina egu and numbre ya me no ka sekura ma fra me kuma business ko ka jam so ni business kana ya da hospital kafra we have to now kafra what no ni ka enti ya no kola nkofu to me fa nkofu eduane giso nkofu ka sa wonante be de ogo dina kraye bibi no nyame shaw ye da sepa nyame shaw what kola enti me pacho Wadaroma benefit ben ena empenifo e by video na wo ye mu attacks atem didie because asem ni nyina ne say papa wo se ye didie ye papa president Mahama atem na hwese ne ya papa ne tie na obi asori a obi na no odi na atem na eno ena ebe kan wakoma ebe to wakoma so a start is a video e de mano attacks ni nyina ba wo so na nya agudie enti no papa ana meka say me papa President Mahama e man ko for ba won e dey benefit e dey mwa e no mwetimi aboa America se sisi ano me twen mwa me omu wini ye na me ka se me nko bia o me twen e me gusu ye video no mu hu wow but me roshi se media woman me sabeka it's amazing shawo camera mu e dey na opese
okachire ye papa president Mahama ene na pamfo mpanifo a omudi nachi hwe camera nim se bia mwa ohia no me sisi ano de meka kora nya mwa no for now okay asema mpese me kam obia eti ne se amafo on se obaye na o ma sha se ye se onye wonsama onye wonsane ma yemfa nkwa yi but me pese amafo ti ase se President Mama on demeka cool campaign na me ye no ani bibia no me ye campaign say me maame e yo hiani nneoma bo ko soro wo ho nti say President Mama ma ye campaign amana ba na ye ho say changes aba manya mfaso nti de mi mesanya after ye no sa mfaso na the whole Ghana will be a benefit bi no eye bonus ba me gidi so say one day President Mama be hu me ya mi shrao any wadwen pa cause ya bibisa no wo se da bi enye mmoa na emum sei ni sisi a wutue unyan ya pap mpacho so mami wadaroma hello yeah good evening sweetheart udini baby a wo free me paso your friend Charles me free Imagina okay Charles yankwe yeah hello Charles me pacho yenko lowa Jumu TV no kakra wai lowa no na enkasa ye bre na so me pacho malwa me pacho me bra no ati wonu yeah ina me bra no pacho ina ba ku ba me pacho asi oye campaign mama for the mama te ba pacho bi kan te pacho na ma for the na do atem no pacho no oti ya na te wanti pacho mate yanko ponshra that's it asamwa wo kanu kra de me pacho we de enye me na me yia no ama no but ensa nyina no enye pe e wo baby a wo bia kwa na koma e beto ne yem rapani ai ti se timodobroni timakosia sewa e bia na me wo timakosia sewa na rapani wo so wo tim side chicken no dobroni ti me pacho wadaroma fache rapani etunya school a obeko obesan akọ munya school ameko ese mpanifo ibi aba se opeso odi uku school a obeko ade wo as woni mpa no obisa munya ameko pa unya abeko pa because me who say uku school na ukuta even though say minimade nya me de maami but munya school mu die ne dia e be different mbia mpempenso am we metra kura abroso okay wow abrabom ede na meka say obidi aye wa regret as when no who serious 1 minute pe na fakasa mame ede na aye ya pa wa abrabom ya wa mafamu na meka say minya bi de bia ya mesere nya memfa nche no me ya mia na mekosra de ba na mayibi mi 20 cedis sema no me se on fanto susuma ti metoto to ya satam no 120 cedis na so we ba 2015 2020 a check ti me ka se on yiska no ma me no on eji ye me we yiska no se ono na tibi because ona ne to susu ma me me ye don so on fasika ne ma me shimema me say ase o kire ko gidigidi no sai kire say me ye o sa bebo me aka ho Jesus me amesika no me di ya o mu because of baby am on obi ani wo ana me pese me ka kire obi sese ni sei wow ti me decide pain no ha me pa ti eduru baby no ana me hu na me say nyame fa nche no enti ensema ya kan nyina no o camera no ne afutu kese ben na o de bema de o show from collaborate ma bi sisabre yema wa fem ekukuhwe ase o hawa mani atemdie animguase areho de wa fem nyina show camera nim na fa o final ways etudwa afutu am de bema obi biara o hwe me ne say me amazing boy me de me ho to wo say as disabled fu wo wiase mu na no omo hwe me na omo nya de me ye no ye nwan disabled fu
enam se Ghana yen hwe disabled for papa nti aya na bebiri suru so mbekere o madwene amanyo semu obu ha o disabled nyansa owo no chese obi a oye mu a meka se nipa oye complete uni bi owo nyansa wo bibia but ontimi nkere na adwen because of osrade ana o kire wa adwen na obi beka se na wo mpe bebi ndane yi abamubu ayi no timpese obi atitim eno kweko mo bibia obi wo wonsane nan wo hwene wo bibia but oni pakoro no ontimi na koma obi frame o US last week o say ne ba free mu na odi areho adenta na menko ade ato mimpo na mani age sa me ye ne den na me say menya ne bibia me da maka kire me ho say yawa mafomu wo me kwada bere me ma ne ntena me so embesi nde nti uyo obi na wakwa amane mu ba free mu nua wonya kwanhia bi na ohu ni say eno ano no na pain bi wo wakoma mu hwa amazing boy ehu say ni nsa ho but inti yetimi ye bibia ana enye obi edidi atem obi te fo na chi wodi ami o scrolling na no ohu na wan so ni me dey say we no hu ye machine no wa didu watam enu nti no waja obibi papa wo ye dabi me hwe ma hwe pa me hwe me hu adidi atem amafo didi watam me wo hu bebere edi matam bebere kwa ya ka jantani enso kura nyame ehira me kire se me ne hwe enso me kita akoma papa woni hwe ma yenyawo ma yemfa nto so bata akoma papa no enne bedi wanim sanity obi nya courage amen never de woye no se wonim se saa de enkuntie nyankopon mra nko ade a enkoso na me mema nipa mbu aba na me show me pese wo hwe camera nim na one me papa President Mahama enkasa we are not doing campaign ye beto aba no me betena ha me be ball me papa ma de nyina na na kufuado abaso esanse ni free education nanso the ofru dia pa no the piano amazing wabetena ha wabona baso hwe camera nim na me pacho kan samba ko pe fa kire oni ni mpanifo no na fi fa o telephone number etu dwa social media handles okay asema mpese me ka kire President Mahama ne say onyere no ho no nye dwuma pa oye Ghana mampanyi fo mobo ya hu se wa hya ase fako wie pa memma obi yemfunu nti na bibi mbo mani na obi wo ha yese saa ade we ye mane bafoma ebe ha obi a nipa ku bi nipa kituwa bi Ghana ye almost 30 metima kasa Ghana ye 50 million bebiri na tu kwan na nipa ku bi nti yese ye ti bibi so omo ho be kire omo wa bra ye ti saa ade no so a nipa omo beto omo abedo so ansi sa nipa be 2000 and 20000 no anti President Mama mesrew onya de be benefit disabled for ye hia disability membership nyame shraw te say wo Ghana card ye disability card ye soronko okay chia wo maame na fa wo telephone number etudwa obi pese support wo boawa fa wo telephone number chia ma seconds ye bre na ma sieta mi chia abusuafoni na mi chia mi followers nyakopon shiro bibiara o ma mteku ne sempo abisinde me number ye 0534 okay 399 666 bo number ni biem 0534 399 666 me number no bo number na last one to bo ase na hwem na okay. number me number ye 0534 399 666 okay. And our TikTok handle no. Amazing Boy Official. Amazing Boy Official. Facebook so yeah, Amazing Boy. Okay, nyame show. Daddy, pacho ni die kwanso ahwe camera nim na pacho final words na pacho se telephone number bi. Me pacho papa ni telephone numbers no e go screen nim. So the final words to dwa na pacho fa na friend no na oni ndi nkomo. Daddy pacho final words. Nana media final word da meka ne say enti Amazing Boy girl na. Kami baby sa no. Ampa Amazing wo girlfriend na. Uni girl. Emma no mpe wa na wa na mpe ase me mpese me de how bi beto no maduane nso me okay nti misako fo bi baba okay. me ho be kire me wow but emma no mutata wo di obebiri ayo mo ba but me ninje okay wow papa pacho so ni girl for now
deɛ mɛka kyerɛ Ghana asɔfoɔ nyinaa ne sɛ mama yɛn support boy amishraw Ghana asɔfoɔ nyinaa madesra no mini asɛm bi a mɛka deɛ mɛka ne sɛ mama yɛn support boy wow na yɛn ma no so mfa nyina sɛ yɛka sɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ I know them Ghana asɔfoɔ mama ne nka mo akoma mama yɛn support boy ɛnyɛ Ghana president sɛ Ghana president minim sɛ wɔyɛ ɔno nso ne nua ne Papa Ibrahim Mahama mon sobo yi mu na mon pagya no o ma ne nka fom awurade nhyira obi a papa mpacho asafo no emphasize wadaroma asore Messiah Foundation Church ye wotaifa Mr. J last stop we see trotro station wa me ne trotro drivers ne na ye adwuma enti we see wa obisi om se me call Messiah asore ne no ano no Messiah om be si wo asore nanim kwa ye asore ebenada empaibo ebenada na ya canceling Fridays ya sorry 2 days Sunday and Tuesday pe ya bompa ma wa no akoye adwuma na nhira na ya adwuma ti 2 days ne de ya sorry ya cancel Friday. God bless you nyame nhira so daddy counselor mpacho show camera ne mo final words and a telephone number the American say we are parent am when nkomba ho omo physical nkofom na omo di agro mo ani nkọ ho any social media enkla no bebre na krakra phones mo ani nkọ ne am omo hwe enye sa daache no ebeye hu na esan so ka say if you are disabled it's in the mind obo wa oye bibia you all right na so na adwen you disabled so don't let your disability limit you there's a lot you can do ye bibi na society who say erade di niama pa bi edidua omu ahwe situation no wom no en erade anu onyam ebepie bi dia ne councilor perfect eye 8th of March Kumase me mama eda form mo be boa me na yensie me mama kumodi 67 osa wenyi ni bebre sa me number is 0243 28 37 84 0243 28 37 84 Yankopon nhyira mo pa me to nsa frɛ mo amo ba mezi nyame nhyira what me da se pa sweet papa nyame nhyira counselor perfect nyame nhyira papa mpacha wadaro ma mommy e wa achimota for rest mommy Florence obi nim na osenko for atage ne bebre se wachia no to se me kan cho so da wase pa Yankopon onhyira pa nti wo se obefro so na ni aso bebrebe ai ti me pacho me da se Yankopon nhyira ebusua aha e na bre no ebe makwan ne yedi dwumadi no yedi esi na me pacho fa number na eda o screen no anim no pacho dwumadi bia opese ye bohu dawuru ede ma no ye beye ne sronko kra ede ma ebo no nso eni sro too much wo de bra na wo ne emra medi enkomo meda aboafo ada ne da nso ombo mechiridom na medi dwumadi fefese nyansa efutu ewom sei ede bro Yankopon wo nhyira mo bebiri mani so media eye original international Nayas Bakope. My TikTok name eye official Nayas 1. Me no me ye 1. Echini menim. Yo beti bia no eye fake. Yankopon hira Angel TV ana ABN Jumeku empenifu wo mu nyina. Chia doctor, me papa doctor Kweku Otin. One me maame Mrs. Dr. Kweku Otin. Eni ebusia ni nyina pamcho makrama. That's ane. Ebe science so eshia sweet mommy Florence obi ni papa bi ene mama Mama Doris chebusu obi I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my